Umurikio munene ase wizara y'oburendi Daktari Patrick Mariru ligatebrenga obwagachiwe University ya Nyamira imiaki abanyoru nigo bwaikire ebirengo bya 40 asemia asatebrena gwiko mweri bwo mwaka oyoiga nigo konyora yaerire kakwana lerekera koretaro gwike University eyo ensemo yebunge ya North Mugrango nigo bwigatebre buna mbachikubekerami asepara ya Nyarambe ichiro wika University eyo kurasobotererwe University ya Kisii oburachi akorera University ya Nyamira nigo bagokire buna abana jeshi abo bagenderete kwagacha bwango buno museketo Stephen Nyarikembure agotumanya asobwagari Nasetaro yokorotota obwagachiwe University ya Nyamira iyegenderete kwagachwa asensemo ya kyabonyoru ebunge ya North Mugrango ime ya Nyamira aseyikiranwa n'omurikyo botambe ase wizara y'oburendi Dr. Patrick Mariru asakwanerenga oika omweri bw'omwaka igani University Kiabana asewika bona teberenga obwagachi nigo bwaikire kerengo kemerongene igoro yemia. Sasa hii si ni wanajeshi wako hapa? Si walitumwa? Na wanajeshi ni kusupervise, lakini wale wameajiriwa si ni watu ya hapa? So tunataka kuwatangazia mwezi December 31st of December. Hii university itakuwa imekamilika. Nimeongea na professor. Nikamwambia tukimaliza tu kujenga Januari, February na hapo walete watoto waanze kujenga. Waanze kukaa, kusoma. Na pia tumesikia maneno ya hostel. Although hostel sisi hatujengi, lakini tutaenda kuongea na Ministry of Housing. Kwa sababu watoto wakikuja hapa lazima wapate mahali ya kukaa. Kurwa sobotenniwe University ya Kisii, yerache korere University ya Nyamira nigo bwagokere getambukiro ky'umuraibu ensemo William Ruto gukwana na gukorera Keria Arweteira. Sisi kama university we are very happy of what His Excellency the President has done to bring up the University College, Nyamira University College. If it is not him, it wouldn't have been able to be done. Kwa sababu it has not been registered as an entity, but the President, using his own wisdom, he knew that if he uses defense, we can get the structure here. And you have seen, he has made sure the structure is there. Ekerekio nigo ira ya rurunga para ekubwatania korwa sechiro ya Nyaramba gocha ase University ya UNH kubekwerami eriyo korobia obosombi. Hii barabara alisema pia kwa sababu inakuja university. Haiwezi kuwa hivyo. Na huwezi tengenezwa mpaka kwa university na kuna trading center na hapa chini. So hiyo project pia tunafuatilia na Ministry of Roads ndio hiyo iwekwe barabara hiyo hata nilami iwekwe vizuri ifike hapa university alafu ipite iende pande ile nyingine. Si ndio? Titus Sokobe no muteneri bwe project yugendere kwerera ubuye serikali yabekire andamano asokori kabasae asogokoro bwagachi obwo. Sokobe Titus asiton sa mongoli moino. Nango kare gas na cheshi aria emepanga yonsi nyetenete namo gako manene stadium mwa to balentere gaiga university wa balentere Nyamira pare nko beketole rami usie stadium ko bara territory aiteria magendro agaya balamba ibwati gas banamba dikiba gas gaiga na Nyamira university stadium egwanta nero na bakore emirimo usie stadium stogochia gas ne abana ba into banka bakora Gotoketekero monto anyore gento kekeke era mwanya wese obunye musibeli na mafuta talibo takijikura yine cheno mwa tes mwaka uchi ityo kasino ko make sure nga mwakoreki mwanyore magendo na ino mwe muna ino abakenya bande kusobono. Stephen Nyarikembonde Ensoko TV Kiabonyoru North Mugrango county ya Nyamira.